Dobrodošli u novi video kanala Današnje vesti. Danas, 4. decembra, sa početkom u 14 časova, održan je drugi protest povodom nezadovoljstva građana radom vlade Republike Srbije. Građani žele da se Rio Tinto protera iz Srbije i da se ne pravi nikakav rudnik litijuma u našoj zemlji i da se zakoni o referendumu i o eksproprijaciji povuku. Tačno u 14 časova počele su blokade svih većih putnih pravaca u gradovima širom Srbije, od Subotice preko Novog Sada i Beograda do Niša i Vranja. Na preko 50 lokacija u našoj državi građani su izneli svoje nezadovoljstvo. Na te proteste izašlo je na desetine hiljada građana, ako ne i više. Prethodnih dana u medijima su pokušavane pretnje organizatorima i učesnicima protesta da krše ustav i zakone ove zemlje blokadom saobraćajnica. Pa gospodo, samo da znate da vi kršite pravila vaše profesije neistinitim izveštavanjima i neobjektivnošću vašeg rada, treba da vas bude sramota. Da ne spomenjemo kršenje ustava i zakona od strane same vlasti. Protest je bio više nego uspešan i treba da se održava sve dok vlast ne popusti, jer su političari zaboravili da su oni izabrani od strane naroda da služe njegovim interesima, a ne obrnuto. Rio Tinto kao kompanija sa lošom istorijom poslovanja nema šta da traži u Srbiji. Ovi protesti, se moram napomenuti, odnosi na sve ostale zagađivače koji našu prelepu zemlju i naš narod bukvalno uništavaju. Ovo je naša zemlja, a ne smetlište sveta i Evropske unije. Ovim protestima šaljemo poruke da hoćemo normalnu i zdravu državu. Većina medija sa nacionalnim frekvencijama izveštavala je krajnje neistinito o današnjim protestima, kao što se može vidjeti iz primjera televizije Pink, koja je totalno izgubila kompas sa pravim novinarstvom i objektivnošću u tom poslu. U Novom Sadu je došlo do najvećeg incidenta kada je grupa huligana počela da gađa demonstrante kamenjem, ali su zaboravili da su manjini i bili su najureni. Takođe, i kod Sava centra su huligani zapalili baklje i bacili ih na kole narod da bi ih potom narod oterao. Pojedini mediji, kao recimo Novosti, izveštavaju da su to uradili demonstranti sami. Sram vas bilo mediji još jednom. Potpukovnik u penziji Zoran Kardašević je napadnut u Staroj Pazovi od strane batinaša koji su hteli da probiju blokadu. Na njega je nasrnuo funkcioner SNS Predrag Vuković Cune iz opštinske uprave. Narod niko ne sme da dira. Svaka vlast, ma koja ona bila, mora da shvati da batina ima dva kraja i da se sa našom budućnostu ne igra zarad šake dolara. Takođe, danas u prepodnevnim satima određen broj građana je posetila policija i skrenula im pažnju da krše zakon i ustav ukoliko odu na proteste. Po svemu sudeći, vidjet ćemo da li je ovaj drugi protest bio uspešan, jer je predsjednik Vučić najavio da je spreman na izmene zakona o eksproprijaciji. Ali da napomenem da je uslov protesta nema rudnika litijuma, nema novog zakona o referendumu i nema novog zakona o eksproprijaciji. Ja sam danas bio na protestu zbog mog sina i zbog sinova i ćerke svih onih koji ne znaju šta se dešava, svih onih sa druge strane, svih onih koji još nemaju decu i zbog dece policajaca i zbog dece istih tih političara zbog kojih se protestuje. Jer za našu decu se vredi boriti i moramo se boriti da im ostavimo bolje sutra. Jer ova zemlja nije naša, mi je samo pozajmljujemo od naše dece. Hvala na pažnji.